somba to abano amani papa. Council of Elders and National Executive Committee Emma was Kukuru Amanyukono, Wakwa Kushia Nado Dankwa Kufuado, and the candidates and 90 Yada, no more so I been a form one been a memeneda, said Yabaya Dio Ebeba. On my young for Chairman Sabonsu and Nano Pay. Where in some Pinuano, a Wadiachi, Bia Jumadia Soya Fabi, a fire Kennedy or in Japan, I have bribes and Sambia and Nano Bosso. Asante Mantem, Jumtani, Emma was Rukoko, Amanyokono, Untumi, Nasama walking and said, Bawamia Bedim Kunim, Nanya Kunim, Memeda, Nemum, a film Pinu, any Edunai. Or that same way in a D. Wabra, a campaign, or didn't you Quavier, or Upper East region. National Media Commission. Wamana motoya one masa see two the fa one more. Wamaya fa sika baji sika wakasamfonyina hodro so no. Ghana for the drone wa shasia obo nsem edema wonom. Adisia ewo abrepo broni krom bantoma abatoa mpasua so wansem wa woka nyina ne se ehu ya bowon ni nyina ne se akrofo abrofo ene emrante a wotoma mo na odiwani se prefer. Afofro beka we no ho ye ne nyina da baso mo na nsam no ya krocha dia kwa kwagu aba frontenta fidie no so www.sompaonline.com and some nyina ta kwa obenya bi no wakenkan 21st clinic and the sciatica expert one maso ya sene and watch no sompa chade abusia eguso da ya register and watch no so wo bibi ya waso de maya and de no obu kwaso ya no amana ya ntem so cloud internet and the fastest internet in the world. I care herbal clinic say wo ya ya resafio enti why we ya de nyina da fa beda one way Mizo and 5G drink ya kan for dia ma we na bopa wonya bi na de gu mu na se a ebetumi aboa Dr. Bay e wota na so patapa new site honom wo so ya de ba na ha wo de na tete wo ayo so koda na fa beda no na so wasese an kan che stroke ya de nko ade wo mutu ne ta ade free honom express group ya de wo to fa wo kwa amana ne wate na wo so akwa ya dwuma ne bi afa 3 herbal center wo de 3 core capsules ye nupa no de abenja ma so kono kotobi na ho ntumento tabeta clinic se nkan che sade na wo kodwo tokra no a wo madaromenti ebesan so apejanimu asonfo ne mienu ene ne yatena se medin ene akosia aje wakode boaten meneminia o say ya abuaje oforiso afei ansam no ne nchemu ankasa eni Nyankopon ya dom wa memenda ye di animu no ana NPP amanyoko na berewa yi puma kwa mu nko ade a wo mokwa akoto aba na won mayi panyipa ya osafata na wogina brand se konkoma ni akyan a wo betumi aboa na woto franka ade amamanyoko no 2024 enam so amanei ampanyifo twotwo wuro ya yehwe won manimu ene won mu di no se bere de agentere ha e wo ma Ghana musie betumi ayi mu baako aya Ghana ma panya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana feira Kennedy wa hine Japan Asan Central Russia Bejani and so amane electoral commission ya womo Ghana amamra na ma won mutumi se bana bato won sansam a won mo hwa se ne be ya ye betumi ato ye no won ba monten so ba bekasa na won so mpaka se di nkomo wade a che bia dwumade so no and Dr. Sebo Kwaku ya wono wo ya director of electoral service at the my electoral commission wo ba ba chem se nyame anim ni wo ma ho boa so wo ma kwankro pa se won maka so mo mu a wo ho ano mo boa pin kura won ma sasansan hwa na obi boto akwakwate ne hia se yetumi pempam enam so nti won mo guso ada ya won mo hwe se nyame ya dom a akonya no beba memene da se ne beye na won betumi aye ne omanyina wano na apato no atumi abaso Dr. Sebo Kwaku Nyanda uma bibia ekoso nti ambo na materials na ba ko the regions na echina omoda akọ district and constituencies no nyaye na nyambo memenda na be sha na pano so na ewi no mienu na constituencies no do mo so ba ko regions na coalition omuya na omdo regional coalition na national fire coalition area na akwa declare just na party no nti jishel almost e be no across for study emphasize the time ya beto so ya be point to be akozo kama time so say be emphasize the be beto so then time is mun koto de ne am and the party na prepare bomb no ni waso nti the party na gama ai candidate no ne no
don't say only a brain at the age, and in a bomb question. By the person, a bomb on my print and a walk doors until make one of the better person in a movie. Barbara, the ominous, the mamma, the book, been to drink as a bomb, as someone at some new consider. Part into a mark. Canadian until I'm going to 100,000 dollars to me also. I was attending a director of electoral service at my electoral commissioner Ajumakuno, Dr. Sirbo Kwiku. Obia nim said the enam ehwa paso ene wasukokroko amanyokuno edam memreda wo konsiani na wakwakwa yipani ana kandifo a obekura franka no ede amakuo no said the beya abato ebeto no mfimpinu ene aduenu enan no enkunimdie ebetumi akọ amano no watumi abaya Ghana mampani na de akwakwakwote no ni nyina ene se ahobuo nyina ahia eyeda memreda abato no ebekoso na atwofo pani ema MPP amanyokuo no lawyer Justin Kodua na asema wode atu edwa nyina ne se ahobuo nyina sia na obi a wonim se woto aba no bibia so aye jirada wonim se abato no wokọ no wakwakoto na wode ayi ne kandifo ana kandinia yebeyi no na watuma bedi ekuo nanim anete 270 constituencies ni nyina aye jirada omo ekọ no makoto aba no candidates no eye 9 na yekoto aba yi ede ama wo mo no eno nti akokọ bon brekuo bon hwem na yi de opɛ na eto aba efama no sɛ de be ya penche bia enkoso wo hyatitafo nyina ebo sɛ bambo no mu ayere pampe sɛ twini bia mempɛsɛ mebodin eno nti no wo hwɛ sɛ din yo ebekoso na da memreda enkunimdie ebekɔ ama osukokroko amanyokuo no lawyer Justin Kodua twerɛfo ema osukokroko amanyokuo no na no disem. With few days left, I can tell you and your viewers and the parties rank and file that we are ready. The Electoral Commission is ready. The Ghana Police Service is also ready. And I believe the delegates and the aspirants themselves are also ready. We have never had the perfect elections in this world, and we always learn from the previous ones and improve on the future ones. The party gave that bond to the aspirants about a month ago for their perusal, and they have been able to go through where there are few issues, they have all been rectified. And as I speak to you, the final album has been given to the Electoral Commission for them to bring it on the day of the post. Because I don't know how about 203,000 delegates, an aspirant will be able to give maybe 200 cities or 300 cities to each of them. I believe the elections on Saturday will be determined based on merit, based on the people's perception and how aspirants have been able to sell their message with the delegates. I don't think money will play any role on Saturday elections. For us as a national party and together with the Presidential Election Committee, our focus is to make sure we have a successful and transparent election. That's our focus. In matters of democracy and how an aspirant will play his campaign, we leave it to them. They have to decide on which strategy they are going to use. But I can assure you, money will not determine who will win the election on Saturday. Memenda abatu a ye kwakwato no dan no obia ekoto ama de sefata se obetumi atu franka no de ama MPP amanyokuo no eno mu na lawyer Justin Kodua trefo kan se wukotuatua sikasi anto amande abatu we nyisikatu asem na mom ye koto ama de sefata se obetumi adi ekuo nanim ahobuo nyina ahia eno ti damemreda osukokroko amanyokuo no okoyi kandifo de amakuo no lawyer Justin Kodua na yekuti na no disem eno awokọ doma central baton peso so wobono mantamu a NPP amanyoko no dimo Dr. Yawo Yebua wono wo hwese nyame yadomo a wobekọ mra sebedefie ade amomafo a ewo honom na opanyi pedi ato ahene ane ase ahene fo nyina ni mo kire se wosere won mo da se de wo mo na tumi ni kita wonom apoma no a yede baba bopokoko nim na kwan ya baba dam wo no wo mo ana sefata se omutumi yi poma poma pa de mo nko akwa na mum edam te sa kwan tene no anam so nte won mo koto asere sasa da no duru so a me hwe nyame ya doma mementa ye di animu yi wo mra so mbetimi ayi nipa
nipa wo gina brane de wono wanka sa wonwane nyane manfo ne mmasamba wo begina sa panyini na wo behwa sa Ghana man betumi asiye titiru ana NPP amanyoko no na wono wahwehwe mu ahunu se nipa mampanyi na do sempo sa kwa ba no se woni won ma wo betumi asi nanan na waboa wo mayi aye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia waso wono nko ane nipa wodam soronko pa ya sa kwa ba se eto ahene ne asi ahene foto abama no a won de ne mu die mu no ohunu se betumi aboa amanyoko no Nipa nine no obi akura wage ani mu idru you need the kind say onye presidential candidate ya abegwa pet na bo man Ghana but nipa nine chi no nia me gitu say ya yura Dr. Awudu Baumia odanson nipa nine ani man nine ame nwu a bigina so aka say Dr. Baumia yo bi a nipa nine no oye sonko ewo need the kind papa Baumia yo bi a oye somebody but ojitu say Ghana ha asu ja ye wo no Christopher mo oyina ya kabo no o e woni mo mu so yo eto ha o pese o kan bo ma asujirika ikasituse nya edi hobi ni se papa Baumia yo bi a we be kan say we team player or unifier okani pabo na obeni ho ase number 3 ejitu se Ghana ha MPP NDC e ba kan si a ba they decide say MPP be win na NDC be win no enye 30 members etaye ba ben head form ko mo party bia etro mo voting voters na ka fo ni na o hwe mo kasa ma obi nya ajitu se papa no titro ye use no oba o mo feature say no or vice for a president of Ghana ejitu say obi a president obi a vice ya obi na kwatumi o mutumi no enya de kro say na obwa the president is excellency Anakufu Addo ama Ghana yes ni aye no say apa say onu a be tran konjenu aye president ya so onu na utu na mo ama MPP no man Ghana ni a oye vice ya oye ya abwa o man Ghana no the best at the same time Anochi no wasanso to aso kire mo se kwaba no se driver ni wone ni meti wo moteka mo na ka no kwanya nkwanhia ano nkyere se meti ne ka ho bi ana ka no kwanya nkwanhia sanse sitia no driver ene kita no wo ka no de akwa akwoti se sene omafo bi no mo ka se yero Baumia ka mamuo no na ene omatete apura pansam ne ade no wono de anyade a ohunu ni sa obi ka say Ghana iskasem aye nia how mo bia ebo to minye awachira ba amejitu awachira wo kama 2017 MPP bae no this is 2020 Christmas higher yedi bae ya abwa yi na MPP no bia ka no action Ghana ya modin iskasem modin na ma yedi ko ho no ile chi no first 4 years MPP bae no kana bu ina jetu se ni ma ko yi iskasem ko yi na ba na be wo ho president yo ho e bae MPP ni se so info na be wo ho first 4 years na Ghana ina jetu mo economy ye kasem kokos no bi me ka ho na e bi free mo ka fa na no wo na ye bi se ho se e ka 4 years no kasem ko yi agana fo yi na ye ho to ya na sa fo ni ye bi free mo en pe bi ka ho na se since kasem no akofo kakra NSS na ba be ho na e ma ye ma ko yi na se ye na ma kasem ko yi covid na e ba ye e ma is kasem ye basa ene Ukraine Russian war na e ba ye no na o fe sa America ni Germany a ko ba ni kura no ho che ba ya ma ni ka ko ti to ni afọ aka na ha ma ba ni che se ni a se ma Ghana kasema kopon no in free MPP in free Ghana info kwa e guba e wi asa fana nyina ama boni a ebo fa ya ti nyina no e bi ka Ghana ama ye kwa no nyame ya adoma ta mo ye woni ewu mu so obi den no ka se bia Dr. Baumia economy o ka ba na ona ti be ni san no ni ka se nko yi ndi o de ono ba entita ni ma ni a Dr. Baumia aye dia bo MPP to Ghana to bo ya ko no e do so I was only attending Kaya Panipaya or her new summer show the few bako be dear more man for. I want the mass central but one person Dr. Yawo Yabua. Yantua Kasiana so na yan famamo Omampania bedia Dr. Alhaji Mahmoud Baumia the campaign or bon toi ewo 270 constituencies ni nyina na ne ewo kan samde edemo manfo se ehu behia so Omampania bedia Alhaji Mahmoud Baumia want to aba emfa emano efri se safata se Ghana for eto aba edema no eno na wakoye no bon toi eka kire etu ahene ene esi ahene fo no na ni nyina ekowie ewo Upper East region eho ena wo nyina kowie campaign no na ne nsem a wo gina paso eka kire wo mo se wo hwe no mo to aba emfama no se de be ya wo su kokroko amanyoko no enwoma be konkan no atumi adi nkunim emfiem pinu ani aduenu enan yei ena dwemtani ema wo su kokroko amanyoko no asante mantema Bernard Antwibosu akon na asem wo kan ye nyina ne se wo no de da memne da kra de wo hwemo efri ho kra de wo mo wi ni kra wie dadadada na wo no de won ta wo
obi achi kwa ni nyina ene se eya furu baako ema ene omokopre ade se ekoba ne se wotai omapani abadi akire atia na no enkyere se woyi obi ama na bibi etesa na mmom edamemene dade wano de wonhwe saa afa ho na mmom wasukokro amanyoko se de obedi nkunim emfiempinu ene aduenu nan election kese no ho ena nani hwe eno ti delegates awokoto abanyina no wo hye wo modin se wo monto aba emfa ema Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na nwoma enkonkai untumi anu disem yenkotie bi Obaba beye niye eti we ni die me kano kakra bi you want English I will give you English and at the same time my brother Adams Mahama the man of integrity, the man of wisdom, the man of courage. 2013, 2014, when they voted us as a regional chairman, I was the youngest. So I started. That time we have only 10 regions. So I started to move from region to region. So when I came to my great-grandfather's hometown and I meet my brother, Adam Mahama, he told me one thing. He told me, he said, Chamautri, if you want another Akufo-Addo to become the president to win the 2016 elections, I also has an interest. Either I'm dead or alive. What I want is that after another Akufo-Addo, I want Dr. Mahmood Bawumia to succeed. Today, I'm glad. Some Adams, anywhere you are, I'm glad I'm here to say I have supported Dr. Mahmood Bawumia. I remember what you discussed with me. We are not helping him only to win the November 4th. We are going to help him to win the next president. We are going to help him to win 2024 election. We are going to help him not only November 4th. Eno ena Bernard Etwibosi akon woka no chema wuntumi na nanu si yepe ena Samira Bawumia ono ena ye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ni chochoro mucho ni roommate na asem woka nyina ne se yento aba no emfama do betumi ama osurukokroko ama nyoko no edi nkunim emfiem pinu ene aduenu enan. November.
Samira Baumia wa bra wa de campaign no nyina ekọ awieye ewo Upper East no ene oda sansem we nyina edi se yento aba emfa mani kunu no betumi aye amagana yeye ana no pay wade ache bia dwumade so no omahene ye odubu ache watena se sene dan dan nyina ya no watare no na anei no ewo ne so amemra hyebadwani wono akroye dom kase wo mra hyebadwafie no wona ye wo mba no dani onmonya for say chairman sabonsu atwetwe nkomo na nkomatwetwe na fa kase pa no kokogina ye Kennedy wo hina Japan ni showdown work wo ya nansentam wo kwaburu mu akwaka de yanka so Ghana fonte ye ne wo ka na ne nyina no yesa nipa binum di sika abre no $800 million enye sika to abusua enye sika keto akwa abre no senka agya won pede ba bintena na panyini bi enko na agya yanto no so aba no no nweni na ono de Ghana fo ho donti anya de asasika no obaje ne na wasaje ni kina enam so mo mahwere to asemi de mayero se chairman sabonsu sa asemi waje ne se no osibo wo wa Ghana kwa na mayemofo say ye pesika na sika o man ya pay $600 million na se was 800 at every the many padasani dia na Ghana no sebi peduaso ya dwene no ana o baby kakra na no ye say yenia no say Baumia enkrofo ya bre no $800 million America sika o ka sembia no kwasem say no kre o jusu nkura kakra Ofa buho magana for kakra se Ghana for wa dwene ya se o kan e be minia se se ya ye be budget November 15th ye be budget budget na ye be ye no IMF abese komo no mo eto ye no o mama o staff aba e be hwe ensema ye no mo kan ye ensema disua se disua o mama yen sika America sika $600 million 600 and 50 se say the 600 ye 600 Ghana nyina o ye budget bia afi bia ehia mwa donor funding and donor support $3 billion and afi bia ehia maybe ye kudru ye ntino sesika no ema oni IMF to sa basako mu no a omo hwe wo ejiraye a wo so osisi no na omo di ho dance ye say ade na ye say ye ne ye wa ye ansa na omo mo abrochire for no beti di omo sika abre wo last year mo amfa sika ama because afi ne ye hye ngita hudi na se okay yeso omo wie na omo beka se say de wonya yaresa bibia kototin ansa na omo $3 billion no am ka so bebre mo de abre 3 billion over 3-year period if you mean na mo de 3 and mo de 3 billion no bre you afi bia nka wo hia 1 billion wo hia 3 billion and in Femians no wo hia 9 billion wo nya ye chem ye shortfall of 6 billion and every year no on the average no they are bringing you 1 billion what you say and mpo ye mfa mapreko 650 600 yengo see next year no ye hweso mesane another 600 aba to mamu ni nyina no sika no aye kope no America sika opepe ahensia no mode bre wo se ya peja opepe ahangotwe ene ye de bre wo eno efiri hifa Baumia o se sika no o mamu ni nyina ni se sika no o man Ghana ye ni se sika ne da ho ndi sika na ye kope ye ni IMF no kope no ye kosere mo no $600 million na o man so ya sa e kope 200 aka ho ne de abrewo afa ba bi no mo nya first so to so kire mu say Kennedy o hena Japan wo mo bi aka na de na so asem ya won to ne bo kakra na sa $800 million no a work no sa wo keka na de ba Ghana ye sidi ni mu a chese e buru na billion e kire onye ska to o na contractors kura na ye ska ntwe won mo ka na nipa ba ko sengere ye betabiri $9 billion e kire dia mawa ene na Ghana so de o meya e wo mu contractor for so we said contractors they be a fee omo yom fee dey free akwa omo ye no so adentia sika wo sa bani ti omo ka certificates omo raise you see how the contractors sika 10 billion apepe pim do 10 billion Ghana cedis yenye sika mfa ma wo mo $800 million now see dey bre wo no what the Ghana sika mu say eye over 9 billion cedis abana was Ghana on time contract yeah fan go to contract for ka mom ever ya kwan o kan se mo a ka de no kre kakra
nti omayini saa asɛm na ɔmɔnam a maka sɛ wo na bawmi otuatua asika abusuano atene kai aye majority leader yo ma Ghana ma shebja fie on monyamfo sei chemensa bonsu Putuprunshia Mudia Ekoso Ewo Osurukokroko Amanyokuno Entamo Council of Elders any National Executive Committee Omukoshio Mapani Nado Dankwa Ekufuado any 4 candidates nyina no mahwe so adwene ahwe kwan ombefa so a edamemere da dinyo ebekoso na empo basabasabia ensi ema Osurukokroko Amanyokuno anim koguase yensomtro ni kwadwo boafo ewo meeting ase a ye ko ne no akwatwetwe enkomo se kwadwobuafo e wa homa no so a ye no enko entwetwe enkomo kwadwobuafo okay enkwatwetwe enkomo na okay ye ko break mra ye mra no na homa na totomu a na ye ne na atwetwe enkomo ye ntonio mamra abusia for 21st clinic na ya kan for dia ma ha ye branches na do so ye se wi asem di owodi ne ye bo 21st wodi enu te ne ye bo no ye ne ye ba kana ye ne numre an ansa na foforo na to aso e de sa wote so obi ka sia te ka ho asem a nipa no be wi afiri ye ho wono de no enya original sa said ye mu ho no 21st ye kan kire so woto asentini ana atwenwa de ba onamro mu a emfa nkọ ba bia fabra ya ka kye ne nhwe ye wadokotafo akukudam wo mo ba hwemu a ne mfiti prako pa mfa drum kan ye hwe ba bia yade no sha se afiri ye ne akwa pa ba bia ye betumi aso ano akwa koduru ansa ne ye de duro kan wa ye de duro aka wa mana ye ya branches ne do so pa na hye no se massage nyina da ye bi awo ya so ye koma se show of 6 junction ye ho ya by Alpha Radio obo asenso cancel Squad Junction and Cradome Market Sunyan and Kranza and Atachiman for your home and when any nkomo 0540 311311 0540 311311 I was your son patcha dear no ya guso da ya bo ho dawro ade ba ko ya pa ana se wo ba kunani sanka bronya adru se ya fe ahia na obi ya ne ho kani ane ne ma won mudidie na kunani beto nani na ne kunu ni ho aya na ahomete pa eno ti ne yese sane ya ba na oba kunani basere ba ma so basere bie e ma nwisia ne nyanka wo nyina abedidi asere nti Sompa chade ya de abade ama wate yese fa okakra wa ne beso ye de ne so yanka mom ne nyemu a na ye fa ma wonum no mo so ensere da no eno ti se ya mo anwa milo sardine gesia chese ade e de cha ansai bia no ane de no obu okwa so de ba ye bagye afei so person ye ne sika fam so a ye momo number ne nie na momo ya hye no so se din e beba no e ta 1 media anasa Blessed Foster ya homa ne nie 0598 559802 0598 559802 Tawan media any dia ebeba so ayabajo ofo pa na yada wase na registration no yeguso da ya register entie maame no makunafo madarmo aya no maba sa wo sunyane a no akọ Sompa sunyane no akọ register wo de na afenso Sompa kumase ya ba so ame no mota na ntwa so no mo obehu ye enkranza so kọ Sompa nkranza ye beje so Tabita clinic nie yayi de se wo se wo kwada bia no ye nhwemu de amaw say ya se kire yade anasa prostate no wo da fa badan wate ye be nhwemu franchem krogen wo abra busua nyo kapre na we no wo mo anyo mo kapre no e obi a wo ma hoda en wo che no say ya diabetes wo liver na ho ateche ma kidney wo pa wo nya bi infection bi no akwakwate a Tabita clinic ye de ho dwuma pa ye nya daje nya abotre show Kwati so ho beto wo kuma se yo so fula alignment on mo a Medina fast one foot bridge e ho na wo sabakan takwa takrade na fesu nyono so obehu yai fire was 0202 347 647 0202 647 347 647 3 Herbal Center what 3 core capsule saba ayakoko masetadro etumi sisi yade ayam tim ana afenso kra koko yose we no enkan ama ankoja na basabasa bia we na boawa yi we yam no kama nti so akotena so a utumi chia nananom ama ho sepel pa ana we yakoko na ka badan heba Mr. Bapi Dank have me pharmacy yon sabaka bia na so de free 0546 107 107
0546 107 107 na Shannon so sa abusua anyankropon yi adomu a enkaibɔ no dodo no an yɛde bato aso na mezo and a 5G drink and am di twawe no to yaso ko manager Daniel ho a 21st clinic e show overseas one mo a won sabaka bi eye kama se emu pipapa enya gora ho de wom na wonya bi na bobɔ saa no a etumi boaw say ya party na wo ye ayie aifuhia bi na nyina da ohia mezo and a 5G na mo ya hye no so se nyame ya adoma memenda abato no MPP amanyoko no kwakoto no wo kwa afo ni nto obi aduane so na onya mezo akana dia so kotokuo no na wo de kɔ ya wo mane ne 0246 270221 0246 270221 ya twa ho tew ya besan so ba. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sompa achedie. Yaba. Sompa achedie. 2023. Bible say, nyame sompa pani say, ubi ko unyanka, eni erisia mobo. Enuti na sompa, 93.1 kumase. Sompa, 90.7 enkransa. Sompa, 98.9 sunyane. Yakabomu. Sebronye, yebema enisia. Eni ekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti sey sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edie woso yeta 1 media na November bosome no ni be edi kan na ye tro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro wudin e wo sompa enkransa GCB edanimu ho a wo sunyane so a kotro wudin e wo sompa sunyane night market wa na Kumasi de ekrafo nyina ba betro wo no din e wo sompa yani Rome hotel de no hye eye busumi du ba kono ne de di kan na dwumade no akasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa di si no so nyame Islam pa why adie pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was your friend, but I was so much a brother. Yea, offery a young twasso. Yanko na yani ansɛmtroni kwadwo bafo enko twetwe nkomotew emra isia kwadwo otime ka memo ha kwadwo otime ka meto nka pa binia pani pom te sei
bibi aboko wo bia nim se eda memene da osukokro kwa manyuku no okonsie ni akoto aba na ene putupuru hia modie yese empanifo Asia o mampani na adodan kwa kufu ado wo na wo ho emu komo ne sei medase sede odi kaka na enye omu hia o mampani na adodan kwa kufu ado na adodan kwa kufu ado Ghana mampani or a part of the meeting no na nkasa no national council and national executive committee and elections committee no omo na osha meeting no and o mampani a part of national council nti ono so a particular meeting ni bi meeting ni nyina ne senya me adom a me nda abato na eba so no na empanifo afre aspirant and 9 nyina e de o maba meeting ase and o mo baba be ya ro baba ye ahwe kwan a omo be fa so a omo ndi eye abato ne be ko so a ebeto awi no asumdwi ebeba na obi abete ne ho ase nti no omo ene omo hwia no ma obi akonya na waka na koma so asem ye ekomo kan ya anko ye de omo fi se party for no ye be ye se ne be ya me nda ba to ne be ba wi ye no na bibia adadi nti no no ni ye meeting no impompon so pa ene omo ehia ya omo di eho enkomo ewo Alisa Hotel se de odi ka ka ye no but ariba ko ewo mu so the council of elders no omo chairman na ono na eche meeting no honorable Akoso Ajima o kasa do the two that said for the past month no omo bi nomination na abato no beba so no campaign no ensemble na cost to the attempt maintain one say no edru baby na ama party no omo yemu hwehwe omo say so omo amfo mo na ensi fo mo a entity mu ene papa mu ene de beba party no tembre eredu say was say omo de nyoma gu akwam say be ya party no engine gu ana say entity mu ni basa ebia en sorry e wa abato wi echi enu nti e no ma first abeti we enti no ne de course but council of elder chairman e ka say we you know and who the program of the meeting, the program no the two just say meeting the attendance no as council chairman no obedika akasa after open prayer mame amabuzia akasa wi no abompa ye wi no okasa na ono no kasa wi na former president Donald Kumkofo akasa ono meeting when me ambepia se to mo be friend o Zoom na ono so e the message aba ojia na national chairman so the message aba na afei Ghana mampini na dodan kwa Akufo-Addo His Excellency na ono so e the message aba na omuwia na aspirant na omu invite wo no omu so edo mo message aba na elections committee chairman no so de dey aba na we na Ghana man pin e ka se debe asemu ya chairman wo kai ye me na onya agere adenti na me o man pin ni me be dikan akasa ansa na aspirant na aba be kasa e was aspirant ni mo mu dikan kasa ansa na me o man pin ma aba be kasa isa se to jiri kasa wia na asama sa na se me dikan kwa kasa wie na se bia aspirant ne ko kasa na me obibi kan ana se mo ma agire bi kira bia na anko akọfa asem papa amfa manti mo mun kasa wie ento mu wie do bia be kan no na me wafutu obi me waje nkire bi won wa me di ama mo nti ano mampani kan no bo kasa mu se me fa me remarks enfam after their remarks no nti ano na chairman Akmoso Ajima ka say sana waka dia ene ye be ne sa nti true chairman of the council no any general secretary the national chairman no mo ko mo ti bo mu ni o mampani no mo to ajo no mo ti kum say ne waka dia sana ye be ye no eno na de ase ebufu kakra e ba o mampani ani eno ati na o mampani sa to ne ni no say na meeting ye efie meeting ye ho ye ho no e den na nsem trofo e ba ha David mo mpamo ye hia mo ha and communication director for the party honorable Richard Anyaba any general secretary and some for mo dem nko na mo wie a ye wie bibia general secretary baba na baba bebi fumo and hwa na ye dey are ho ni enim guase and ye pipi e dan ni mo a ye be pim to kwame ubuta ana se ubuta mi ana de ho no na pim next so no showdown proper no Kennedy Japan any baomia Asia ya baomia kwa chia Kennedy and okache and say nyame ya adomo a Saturday and the proper showdown ebeba so enti eno ne enkoma and the ekon so ewoye MPP meeting nti e wa twe mu a ye twen say meeting ebeba wie na de obi apet for their mind tu bisa me na de ekon so no enti asatrofo one dey pam ma mu fridanim very much earlier na bi ga kan meeting e mienu we no emergency meeting na eno you close doors and also the arrangement na we na enwo yia say media for beba ho and a fair tosu mienu no and the omo biom say media engagement omo beba no money media for edin komo after say Ghana man panyini any vice president ni aspirant ni na akono and only a media session but we no me na say media we no ye mu bi no esa say ye party na ye juma chenin no
penifo bi ate mo kyerɛ ni nya akonya wura dan ni mu na ye kɔ hɔ no mu a etimi konya ye na ɛkɔ so ne na ma mampani ɛbo anjo so ntina nyɛ sɛ party ni hyɛda yɛ nhyehyɛ sɛ media kɔ embra saa meeting na ase ne na ma mampani bo fu ya ɔka sɛ ɔmo mpam yɛ nyinaa na yɛ free hɔ media fo ne yɛ wɔ so so kra ne yɛ nu enipa ɛyɛ miɛnsa kra ne sɛ enipa miɛnsa ɛna ne yɛ wɔ dan ni mu a ɔmampani yɛ sɛ yɛ nyinaa ɔmo mpam yɛ na free no ɔmo di ɔmo nkɔmɔ ntina no ne ensɛm a ɛkɔ so ɛwɔ this meeting. Okay, Kwajo, yabada se enti odiafo ni edi akyire de tuamu bia no na enwumre yate sede enwoma esiko ye wan. All right, bedase. Yes, tro ni Kwajo bafo na oteneka efiri nkran putuprunhia mudia ekoso ewo sukokruku amanyoku no entem. Diabo Maniasa National Media Commission and after National Communication Authority. One must say one more to and more sunny by no man for beer. One may have Fasika Bajisika Lotto number say, and our friends of Crampono, Oquatons and some Awakas and Fonina Hodoshono. One by you woman in a day a free so. And on a nano per Ghana for Binumasha Siacha and Anoqua. As I'm Motona one more to never Papa Papa Sanse, as Sam Kodana Papa, among Kodani Pinuano Yahu Sikape, it was one more phone number no afre was a Kodakuma, me and Pana Kodakatwa, no the show what is Hedumano. It is Sakabana says and paying for can say number 2 and Mona and Padia, and you almost before so. Yamar Bonnie Bowa Bedu, one again of 4 Binutim Como at the Fassasimu, say Enumokai. Of a beboa, a beboa say, ye mano, on say a manufia, no muso, Eddie Dibone, and Tibeboa pa. Open yes, I did boy, papa. O when you win, infiduso. I do a mocopa. Obens will be a wa, no cucumona, will be a wa, na down for no cucuno, will do a new and Tisadian dear, or more a bellboy pa. Me, infiduso. Yes, and I can't call if your son go school, or if your soon see you ma. Says, do none one and you so. Any little funny, I ain't your mean infiduso. Madame, show Monkuna so my. Omo aka no ma omo nkase bia omo akina no na omo aka se bia omo nya maye ebeboaye pa ebeboaye o hwe o movie bia obengu se na lotofo na saa nkrofo no so abetena mu debi ebeboa because the time make say ebeboa ne say assign so hwe TV ebu na we enjoy program ne pa all of a sudden na change omo ntimi ka say bi krampa ebeba na say bibisa na say bi omo ntimi mani message ba say bi omo be ko break. I was your Ghana for Bidomnia one more airborne National Media Commission and the National Communication Authority about so sir, Sakobaso Mutu Sadiano so sa or Manibaja Hopa. Asaminte Yakomano so now Chitinani demand National Media Commission. Yara what do I bought for Aquacudim Como? Upon your Cassia more house on TV Sweeney. Yara more home. Ayo. Yera ya obodo ya bofo. Wada mo mo ha Sompa TV sunie. Meje mo so. Mo na wo ya de. Ya me ada ma ye ho na mo so e. Erade adom ye kurukura mo pa. Baby am gina no enye papa nti se eye ati. Mo ya te wonka. Aha te se bibia ne wada mo be mo hunu se ne be ya wo be gina yi amaye. Na se se de Ghana fo bo ma ba so se mo ya de minim se wate bia. Anamotuwe ya motuwe ye. Hello? Mo amateur says no Ghana for shase wom sa na mo no munya shase ntu nkonkoduru baabi na so so ma for say de mo ye no de osie yo a anka baboa menim sa mate bi wo masomo a. Oh, adian de on say sani aye kana Jumadi na edesi eni so na say ade bia eye already so ana TV so a emwa omano eno ho anamo na epesi etuo enye sebe omo se freska begiska enkoa imo omo a omo ton nro eni se omo ton asofo a omo de nyame din ebokro no enkremofo a omo so di nyame din ebokro no akonfo a omonde wo mabosom din omonya de bosom no pe enne yenya ye kasa o radio ni TV so a etoda bia ya na kasafon se be kasafon ewo ya no we hu enyina ho anamontu ana ya afi na yenya nyina so a na no ye pa ho a
yɛde to amanfo anim no na amerokwa so no nkonkwatia mbra na sempo wo bi nkasa asem utiatia won mo fa ahodie so se wo bɔ na nanuama ho dawuro na se putupuruso no mo ba beka se won mo nyaye you se yewo mbra ayede ye adwuma sebe obi ntimi nkwa kogina ka kwan mu se wo ton niema ebi se ono no wanya ne niema na wo ton se ho ye ka kwan iti baabi a osa mbra ne dan no wosa ye nyina ye de to ho sebe enye obi anu aduane ana ye pese bi a ebo no lemo se ye nyina no santwe adwuma no ho beba emfaso amaye ebi se niema ne bi ho a enye emfafa ohudie ho se obi se fa ka prebra na obema dama ese obu famu a eno no enka nsem nipa ekire ho so ho osofo a obefra o se bi o me ne o ka se bi a wo kunu na anajusum na osofo bi abefa so do konsuo bi ho akwa akodware eno no emfa ofa ahodie ho saa so ne mpaabo bi a ensi so nipa ebo edede gigi enipa die no eno so saa na tie ebia so na disese bi a wafre me wonya me hwe na so na me cancel fon afa ho enye me fa ahodie no enti de ene de enye obi akasaboa ena obi eka asene yep nemom eniema bi a ye nyina ye gitum se sa eniema we de emfatase ebeye no eno ho anamon tio na ye tu no na de bi kan se ye be ka ye ho so ho ye be ka ye ho ye mfa se ya to radio station mu na sese eni kan nemom de di kan ye be se ye nya ye be ka ye ho na ya dictate ye ho woni ema bi ho na ye o se ade o ye de eya na se enye henna se ye nyina ye gitum sa na ye wo se ade we de ni penti ne ye na sunsun so na di bre nipa no enya se ye gitum de wo se enye ne be gaya na ya nyina ne ada nyame ase na mbom wo ya wo se wo ye tintintinti enura wa ye bibi ya ka kire ade kyen wa ye ya ka kire ade kyen wa ye ya ka kire wa ene na dumra wo se ye ma emra no so ene wo eye adwuma na de baabi emra no ka se ye mfanto no na ye de emra no ato enti enye obi anu aduane ne ye pese ye twa na mbom se ye nyina ye ho beba mfaso am ye ho na asisie kontompo na brama no etu atwa no enu nti ene ye pese etu sa anamo no na Ghana fo bi no so kira sasa na motu yi na wasanka mutu ni dadaada mache ani ade no mo se ne sai you say ana penifo kan ya say room anya dako anya disi room o say emre bi twem na radio kra na ayaban kwa na otimi ye emre bi du ye no ye bie mo ma obia so etimi eye bi say na ade ne tie em say 2021 ene ye share sa akwantri yase abra enkola bienu bi waka so am kokum omo yonko na omo kan se omo hwe TV bi nti ena omo koye sa ade no ye sa ade se yetu ehwa na ma tie ye nhyiemu a media commission ka ho national communication authority ka ho national cyber security ka ho bank of Ghana ka ho ena food and drugs authority enso so e ka ho enyina isha ekwan ben so ne be fa ye be kan ho abom ye be nam emra kwan so na eniema etisa no ano abre eti hihyen afa na nya abrewa ayipuma okwan mu a national communications authority womatime nya mfidie bi a ye womabie a enkran TV station organ nyina o sa office na wutimi monitor ni nyina ana radio no so wutimi monitor dodo no a enti sabe ena kesa hoden na base baby ekoso wo baby ana yebetimi amonika na fe sanse eye nyina ye ho adwuma ne ye enti na magana fo nyina so sa utie o radio o share television na ade bia enye ewo so a na onso so utimi frɛ na why you complain ama national media commission ne agina o complain so ne afrɛ nipa na oyɛ sa den sɛ omra na o makyirikyim die enti a oyɛ ne oyɛ ese emra ma ne kwan so onya emra ma ne kwan de ane aka kyerɛ sɛ emra ema o kwan ti menye ne awoye
say one day the obeya no obeya and then near my embrano so and on a DT number no 0800 419 666 into yes remo I am also abrano ne abrano mo fa number ne tuga so the Ghana phone nyina be hunu na obi hwe ne radio ebia awiakete wo behwe na obema bi no oba bi o mudi empaso agro any sense abe no ya na wa frɛ sɛ wo behwe no obi se first ka ba gi sika na nya no wa frɛ sɛ bia ye me ne okra ye di nkomi na fe no makoka asɛm bia any sɛ meka ɛno ni nyina so onipa na otimi frɛ na wa ye complain na ya hwehwem ya frɛ ahoma no won san so nsi so bia mu mayɛ ya me kyerɛ ɛna ban yɛ 0800 419 666 okay 0800 419 666 okay ofra na de ohunu ya ɛha wɔ no na waka na nea opese yeye wo ho no na eno so na waka enipa wo ho a ofra ombegye oso na omatie wasam na omabisa nea wo hwehwe na so se afiafoforo bi wo ho na pese wo kaka ho a na waka aka ho na wadaro mo ataw asotwe bi wo ho se koba se TV station bi ana radio station bi afa anya adwuma mo hye asotwe bi wo ho no mo abekwa ma nana eno na me se o se complain ba ana ye yampo ye hunu na ye be frɛ mfitia se ye be dikin afrɛ na ye de atu anim se ebia adase emerese na wo ye program bi asa program na ma bi we ni na wo ye ya oman emera etia nti ebe ya manya se bio se o tia se na wanye bio dia na asem e de na asem kɔ na ye kanisa na still an odaso ye na ene o complain abani aka o kina o complain abani aka ande ma kina o complain abani aka dia ene ne ho se wabu enua asi waso se onfa emra enya adwuma eno de na emra no ya de emra ne kan ne yama emra no ene wadi ese ye kana otie dia se ne nyina na aye yenya ye ho se ne be ya nyina ye ho be ba mfaso ama obi a ene otie ase na wo ye se ne ye kan no dia na asem edi na asem kɔ Yarada sino be no wada je wonya ma nyame hye na brepam wo no se bibia ne a yabasa bo prum ya no wagye so wai yo abre bia mo be fra me kwan ho de se oman no na ye oman na adwuma no kre nti se mo be boan am ye ne nipa na din sa wo so de a ne na mo fra ye wo se ye mama ni die ni agye mo so na ebia na abra na wo be fra no na nipa no so wo ya ade foforo bi na eno ama ne kwan amani bia wantime no wankasa saa be no a enkyere se bia wabu animtia yemom emlefo fromo frɛ no ne kwan wo hɔ a na ɔne waka nti de me so mesrɛ mo an se saa number na me kae no 0800 419 6666 no emra no ne emra no mo so mo mod ho dawro mayen sɛ ne be ya yen nyina ye de ho bagim na bibi papa efrim amagana fo nyina mo yada se ane woncheche mu abosio wai aye oro ya wadu aye boafo ye tetena ni adema National Media Commission ana ya te se wocheche mu no na ahoma no mamesa so ntemu biem 0800 419 666 0800 419 666 and all your says so a TV station and as a radio station be one more young man some fata fasika bajisika loto number one now who say a tia Ghana mra for sa number no penifo ebejoso Ghana amamra echira se wo konto asosuku na se wo wie wo se obeso moman afe baako na ni nyina ene national service no na ene national service secretariat one national sports authority omo adikaso bom na ni nyina ene se de be ma ye youth and sports no atumi ahwiri ewo mansini ene mantam ahodom ewo Ghana mam ha no eno tiri sabere no na obe national service no ewo se ye posu bie na wode omo ko mansini ene mantam ahodo bi na omo koye
national service said ye beya wona watumi asua bibi efa support no ho no omatumi akwa kyerɛ ama ni nyina atumi akonkan we na pani kwankyerɛfo no na da national sports authority na no Professor Peter Chumasi na nsɛm a wɔka nyina ne sɛ wɔde asedapa na ɛde ma national service authority no sɛ wɔde saa de bie we aba sɛ de bɛboa ama enwoma akonkan wɔsan ɛde adesrɛdeɛ ɛto Ghana fo nyina anim sɛ saa yɔ ba mu dia na obia ɛmoa sɛ de bɛya ya sports so ana yakudie no ni nyina ebetumi akonkan efiri sɛ ahaya ne Ghana ɛno nti no ade bɛboa ama nigi aba o man mu no yensom ye na enwoma enkonkan Professor Peter Chumasi ano di same Minister and your brother who is also here with us. Well, you started from the NSS. The president saw about your bright ideas that you were able to implement, especially this digitalization. It started even before. Now they're supposed to get in our lead ticket to digitalize. I think that you build a foundation that our own brother, Honorable Sesiwe, also is continuing, and we are very grateful. You see, life and faith itself is quite a very unique one. We started as Iman Mayor. I was an assemblyman, also working at the KMA at the time, yes. And then he was my municipal, yes, Metropolitan Chief Executive. And now life is in this faith. Now we happen to now again convert at the sports. And I think it's a very good thing that we are seeing. The national sports, the national service has always been serving us with some of the personnel. And I must say that many of the workers that we took, I think in 2021, most of them were people that had been serving with us and then when we got opportunity to recruit. Pani kwankyerɛfo a wɔno ɛna da National Sports Authority ano Professor Peter Chumasi ano di sɛm ɛna yɛkɔtie yɛmfa sedama Ike Herbal Clinic ayaresafie nompɛmu yadeɛ bia abusua wan mo hwɛ adwoso zongo junction ɛna abehu yɛn ɛyɛ 0530 721 165 Dr. Abe watano so patrapa sekasa yadeɛ no wabene mu ana yadeɛ nkae fibroid na afi osa hernia ne nyina da wo hwɛ paade ho dwuma 0243 345 392 0243 345 392 so wasenie wase stroke yadeɛ anasa kwankwa yadeɛ bi na ɛda wo so a ɛyɛ so wase Herbal Clinic wate wo mo de no de fifi yɛ de fifi ayaresaw enti ba no ababato de na de ko Shim School Junction and Afe Barakasi 0243 282629 0243 282629 Express Group near do to fa Canada US UK and the akaka ho so ko sua de okwa adwuma anasempo ko tobinum Express Group ya dobako abosua ya de ne ya jani wonti ya fantete asafo ya labor about your Kaneshi First Light obehu yai 0249 000448 0249 000448 Cloud Internet near the fastest internet in the world no open internet papa internet kwa aya Cloud Internet top high and lava from dish anymore for 0202 699 110 0202 699 110 Yamfa Seda Ama Kokwa Veronica Jando Ya Grace and News Team Nina ya damwase akosia somwa ya koswa na yakasa nyame wankyekere woni abusua no ewe abusua sanfo panyi ro asante ya boa Benedict akosia agye wo kwade boaten enemedi mene o say ya abuaji oforisu yes so ko sompa komo eto aso uni peduase a